Šta je to falilo u meču sa Grčkom da odete do polufinala borbe za medalju i vizu za olimpijske igre? Što se tiče same utakmice sa Grčkom, mislim da je odigrana na veoma visokom nivou, čak mislim da smo po broju prilika i svega neke dominacije, pogotovo u posljednjem dijelu utakmice, bili možda i bliži pobjedi nego u tom meču s Hrvatskom koju smo pobjedili u osmini finala. Vjerojatno u tom momentu malo mirnoće, jedan fantastičan pogodak grčkog igrača na kraju utakmice, tako da stvarno što se te utakmice tiče, sem nekog otvaranja gdje smo imali nekih propusta, nemam baš nijednu zamjerku. Kako to da je ekipa fizički bila inferiorna od druge četvrtine kada je krenula u meču sa Srbijom, kada je krenula njihova serija 5:0 i zašto su se Italijani tako lako oporavili od poraza od Srbije, a mi nijesmo? Pa ako pričamo o meču sa Srbijom u grupi, mislim mi smo imali jednu dominaciju tokom čitave meča, ne samo na samom početku. Bilo je grešaka, ali taj neki stil igre koji smo nametnuli u toj utakmici je iskazivao veliku potrošnju i može biti da objektivno takva utakmica se uglavnom dobija i volio bih da je opet, da kažem, s tom dominacijom. Što se tiče meča s Italijom, prvog poslije poraza u osmini, u četvrtfinalu, težak sigurno za oporaviti se, ali poslije kad sam pogledao snimak, to sam rekao igračima, zadovoljan s njihovom reakcijom, sem tog otvaranja utakmice, imali smo veliki broj šanse. Moramo shvatiti da mi imamo i neke limite koji možemo samo vremenom da nadoknadimo, tako da Italija imala samo jedan teški ili poluteški meč do tada, mi 4 teške utakmice i bilo je teško izvući maksimum iz te utakmice, iako je želja bila nesporna. U grupnoj fazi pobjeda i poraz, kako to komentarišete uz ovaj remis sa Srbijom? Pa šta znam, poraz od Španije, mislim jedna dobra utakmica odigrana protiv Španije na 9-7, jedan veliki broj šansi koji nismo iskoristili. Sigurno ne možemo biti zadovoljni kad izgubimo utakmicu, možemo mi pričati da smo dobro igrali i sve to, ali i bili blizu, mnogo bliže nego prošle godine svim tim velikim ekipama i to je neki glavni cilj bio da smo se vratili, da su nas svi respektovali ovdje, ali moramo nastaviti da radimo, da napravimo još taj jedan iskorak. Kakav je generalni utisak? Šta vam je pokazalo ovo svjetsko prvenstvo? Pa generalni utisak što se tiče same igre je pozitivan, jer stvarno smo imali igru, parirali i nismo bili inferiorni u nijednoj od tih jakih utakmica sem tog meča, početka meča sa Italijom. I to je dobro, ali na kraju, evo imamo ovaj meč s Sjedinjenim Američkim Državama gdje smo mogli ga riješiti u regularnom dijelu. Moramo dobro to izanalizirati, pozabaviti se time i neke te meče gdje objektivno smo bili bolji protivnik, morali bi da rješavamo u svoju korist. Evidentan je napredak odnosno prošle godine, ali mi smo Crna Gora i mi znamo šta želimo i želimo više u svaki moment, pogotovo sad kad smo vidjeli da smo igrali na nivou sa najboljim ekipama, sad bi željeli da ih pobjedimo. Sa čime ste najzadovoljniji? Pa najzadovoljniji sa ekipom kao grupom, ponašali su se dobro, između sebe su dobro funkcionisali, uveli su neke nove stvari, imali su energiju i ovom reakcijom u borbi od 5. do 8. mjesta gdje su uglavnom svi bez izuzetka dali, pokušali da izvuku maksimum iz sebe. Da li je možda neko od igrača mogao više? Pa bilo je igrača koji su mogli više definitivno, bilo je nekih igrača koji su igrali možda jedan od najboljih turnira u kontinuitetu svojih, ali svakako nama meni kao treneru je da probam svakoga da popravim, izanalizirat ćemo sve, uputiti ih na nedostatke i probati da budu bolji svi koji budu na sljedećem takmičenju.